Гуманитарный чинчи институтугар үлелир кеммер. Ытыктабыллах учунайдары ол хигер этимолог Гаврил Васильевич Поповы кытта бирге үлеләбитим. Ол кемге Гаврил Васильевич кантан ханнах бүттен, суруячылар бүт төрүттерин ырытан киниге тахарбыта. Кениттен оғылучылақ суруячылар бүт төрүттері бир болаларын диктирги истеретим. Гаврил Васильевич бейте менге өлүчөйө болан боллага маркабыстар ден сисыяллары элбақта ақтара. Аспыт сайын тыа ота сатыланахан турдағына алдан майя өрүстер бүтүннү буроннан толан омоннора көстөр, оны кытта кихини тыыннарба түлігер қойутук оңойук түспүт кемигер. Ус майя аттынағы Петропавловскайга барасылдан дикти ылы кытта билсибитим. Математика учуталынан үлеләбит Нина Николаевна онна кини кергене Георгий Валентинович диелергер былыргы хартыскалар ыянан туралларын көрөн ытык жон сыдяннара биттер әден сехерге хиққа ден ыга қайын барар күммүтүгер нехиле әхдеттер битим. Бу тухары белети көрбүппүнен интеллигент жон кинлер ытчаттара қаханда наха семей болалар. Жа онон былыргы хартыскаларынан сехемметин сағалыягын. Нина Николаевна, Георгий Валентинович, ытык жон сыдяннара эбиккет. Маркабыстар денче улаханлык хахалар ытыктан аттар. Эннигитер картыска бөгөтө хытар, оны хамай былыргы картысканы көдөрөн баран итикимнагы дентинник кепсе дипте сагалык кадет. Бу Слепцов Марк Владимировичте. Бу Георгий эхете. Эхете болон Михаил Федоровичтен эте. Бу Марк Владимировичтен бу Марковичтен дейін аттан бұттыр. Гаврил Васильевич суруярнан эллейттен Аллахқа 12 көлөне. Чыкыяс Владимир самай кыра ола Марк Владимирович Слепцов ухун баттақтағын өлөр дери сухоқту өрөрөһү. Былыр баттақтарын олус бай маны жон сухоқту өрөллөрө. Былыргы хууннар сағаттан тиен келбит үгес ден суруяр. Ол ихин жоңғы биллибит ата сухоқтақ маркап ден. Аны бу сухоқтақ маркап иете, біле манчары сөбіләбі жақтара Берт Мария ден суруяр Гаврил Васильевич. Сухоқтақ маркап тыхынча ағыз сүз сүрбе бір сыллақы төрөбіт. Тыхынча ағыз сүз 93 сыллақы 90-юга хетті 11 сағығыр өлбүтебіт. Онна ола бу Наталья Романовна Слепцова ден, кini кергене, Гоша эхетин эбете. Прапрапрабабушка, прапрадедушка. Эти маркабыстар касоғылақтары ите оларда кине атынан бартаға ди? Бияха үш олын қартыската бар. Бу қартыска Сирошевской кинеге терки бит-бит, бу қартыска. Эти маркабыстар олаттара? Олаттара. Федор Маркович бу олоратчы. Бу Гоша хос эхете. Онны болланы бұл Слепцов Иван Маркович ден, онны болланы бұл Василий ден. Ужор хан ден усты көйді біл. Эти қартыска бар сухоқтақ маркап үс олаттарттан бір дестере народный поэт күнні курастыра пәхеті Федор Маркович ден. Кені София ден кыға Владимир Михайлович иеті. Аны икки сол Иван Маркович Мария ден кыға народный поэт Леонид Попов иеті. Сухоқтақ маркап бирге түрәбіт убая бөғі уйбан ден кеге Сене Иван Егорович Слепцов Иван Арбита. Тыынчағы сүз 96 жыллағы қартыска. Қос әйті бұл болар болады. Бұл Федор Маркович кергенін күтті. Ибдәки еремейміне де. Онна бұл олдара. Бұл Гоша двоюродный әйті. Николай Федоровичте. Ити қанны олықтақ жоной маркабыстар? Тейдек. Мекені көріғас. Мен қаңылас дейдек. Фиахари суруютун ақпытым. Полицийный. Ссылка арттады. Аны Федор Маркович үшөй байтық бігіні көсті бітеді. Федор Маркович онны клубалы хыджып то время. Школа тәрейен полицийныйдары тардан олықтақ жонлар оғыларын вереттері хатабыды.
Федор Маркович Степан Феохариден Одессаттан төрүттәк ырақтағылақ Россияттан 19 сүйет 9 сылларгар көске келен сетте сыл меңе улуғын тарғайгар олоро сылжыбыт кихини кытта чугастык доғырдос путебит. Степан Феохари сир оңорутнан жарыктаммыт уонна тимиринен уханан ыстапан масына таден масына оңорбут. 30 сылларга кулак табыттаргар Федор Маркович Степан Феохарига сурук суруян босқоломмута хүден Гаврил Васильевич суруяр. Феохарин үче байтык бу ибдекири мемна тухунан эме ақтан суруяр. Асын бессеретеди симпатичный себерлях түйетеди суруяр. Сүрбетті Аллаха тоқай өйден тақсыл журнал еті. Булой дума денді. Ага. Онтон Гоша эхете келер бу Федор Маркович уола Михаил Федорович. Бу тура. Бу Федор Маркович улахан уола ол Михаил Федорович, Николай Федорович бу бестях ол бу манна барды. Ага, бу тура. Онна бу Илья ден. Онна бу икки кыз тураллар. Күннү көрастырып, пинете Леонид Попов, пинете Бу Леонид Попов иетинен Сухуақтақ марка псиена Мария Ивановна Слепцовалын олороллорын көрөгөт. Күннүк урастырап үсейдақ кыхыл оғырдағына ағата селлик болан өлен қалар, иете Сухуақтақ марка псиена Софья Федоровна жонугар төнді Онуға аға тойыны олығы дойдан аладен әхәқай сиенін Володя Новиковы бербетақ. Мен Гоша әрге тақсар бар, күнні көрастырып, двоюродный убайым дирете Валентин Михайлович бұл Гоша қата. Оны соседті бірге олар олар еті, ташылары рядом тұралар еті. Браханиктарға кеннері күтті бірге олар еті бит. Бұл баллар бұл аймақтар, браттар. Бұл Николай Федорович олар, бұл Валентин Михайлович Гоша қата. Бұл балланы күнні көрастырып, бұл Мешников Роман күтеттері, жейдерін кергені. Бұл Макаров Гаврил күтеттері, профессор, доктор наук. Бұл Валентин Михайлович Балтын кергені. Онна ти Володя келәйді бұта, күнні көрастырып ола. Бұл Гоша 6-10 сағын толларға последний көсі бит. Ол кәметтен әлбіті. Әме Володя де. Брас хирург еді. Антон Леонид Попов оғыларын күтті. Әме Гоша чөйдік біз хәрәті. Андрей, Олег, Леня, Жидре, Лена. Леонид Попов сунтарди. Олата Антон бұл кыз сұнтарға өрге бадады. Bir kız боланы оламмак олар өрге тағыстады. Антон бұл кем чорапчыттан кіргеннен бит. Николай Федорович. Кіргені чорапчы бит. Оны бұл хүджер. Кірген кәпсеті хаджа қартысқыды. Оны бұл красавысы бай бит Елена. Төте еле ден аттыры бит. Николай Федорович. Гоша двоюродный әхеті. Оқынан бұл оғылары соға бит. Оғылан матақтар. Бұл қартысқылары Михаил Николай Федорович тіксер біті. Күндерге бәлері бағар болан ұмая қалбыт әтілері қартысқылар күт. Онтан кені бұл переснимақтан тексерер, хепті. Дегнях подлинниктарын вроде бы как потомок тоже, по-сельски албыт. Ну вот и получается, что среди родни вот эти фотографии, которые вот дядя Коля мне дал, я их распространила уже по линии Слепцовых. Михаил Федорович Бастан, училище земельное, Москва, Антон земледельческий университет бітірер. Бұл қартысқа 1905 Москва түш біттір. кергені кеметі. Ульяна Николаевна Слободчикова де. Бұл маннақ не как раз бұл кәпсетілері бит. Ульяна Николаевна Слободчикова, коротко кіне еті, бұл Слободчикова еті. Бұл балта. Бұл Ульяна Николаевна Балтын қартысқыда. Бұл сақа кіргіттері красавысы байланды. Чауча бай аймақтары болуды. Онлық болу. Михаил Федоровичка төнүннәкка кини тыһынча 900 агон агысыллах төрөк. Агата Федор Маркович олун Батур улсулуугар Иван Слепцовтен кихеха олохтан Всеволод Ионов осколатыгар өйреттер бит. Онон Михаил бастакы чуталлардан бирдестері Ионов болар. Тыһынча 904 сыллаққа Костюшка
Волюжанин ден сылынай білімнен 6 сыллақ Москватағы земледельческая сколаға кирер. Ол сколаны 1910 сыллаққа бүтерен саха сиригер агрономынан үлелі келер. Эхилигер 1911 сыллаққа сир департаментна стипендия анырын тұхынан сұруқ тұтан Москваға аттанар. Онна Гаврил Васильевич Попов сұруерінен Степан Фиахари көмөтінен Тимирязовскай академияны 1915 сыллаққа бүтерен сақаттан бастықы үрді көріқтақты қағайыстыватын специалиға болар. Манна дағатан әттіққа Степан Фиахари сақасырығар самай саллыбыта ден, ғыл ынық сүйіні күтті бұқ айық соғыр оққаннан бұсаған олар-оларуттан әбіт. Бағар Степан Фиахари ити санаата жаян Жокускайге келен саха сылгытын үйретер онна ынақ сүйі фермаларын астарарға тұрорсар. Гражданскай серии иннене тулагы келлемге 4 ферма астаран өлелеппит. Кені Георгий Валентинович әхеті. Биографиятын үйреті атабытым. Оказывается, не только агроном, он еще занимался зоотехнией. Он маннайгы пермени, бұл сахайригер, кенес пытывет, унах перметин, до Октябрьской революции. Георгий Валентинович это был. Занимался садоводством, там озеленением города Якутска, там какие-то проекты у него были тоже. Георгий Валентинович, а вы как помните дедушку? Хороший старик, конечно. Очень много рассказывал он про старину. Ну, в основном все нас интересовало, как скачки проходили. Потом про Большойку почему-то рассказывал, про Вончары не рассказывал. Крышу дома поднимал, шапку вот там прятал. Сажали, сходили, он меня, помогал я ему. Ну, не заставлял, он такой добрый человек. Вот на Сергеляхе там 2 березовых рощи было раньше. Воду возили оттуда, на тележке. Он еще собаку приучил, собака тянет по всю прямо. На даче он аллею сделал, до сих пор стоит она, улица Мира, где университет новый. Тогда еще только строился университет, что ли. Он прямо с такой гордостью пошел, кто-то его вызвал там с начальства. Этот белый китель у него такой был, фуражка, ну, старинный. Это какой год был? Ну, начало 60-х, наверное. Потом приходит и рассказывает, что попросили его это. Ну, тогда тополя в основном садили. Тополя садили. Потом, не знаю, так вроде растут какие-то. Сейчас, может, пересадили что-то, улицы туда-сюда расширяли. И его вызвали по какому поводу? Ну, вот что посадил он этих. Ну, или сам-то не сажал, наверное, руководил, наверное. Это помню. И когда мои внуки занялись своей родословной, я нашла рукописные его дедушки бумаги в стареньком таком измятом портфеле. Оказывается, якутским конем он очень сильно занимался. И в то время он начал продвигать как раз якутского коня. А потом-то, видать, это использовали. Потом, наверное, продолжил Габышев. Михаил. Да, он более современный человек. А вот Михаил Федорович начал, оказывается, вот там, в те времена еще якутской лошадью заниматься. И про свою ферму вот эту он хорошо там описывает тоже, первую. Какие результаты, все. В общем, фермы, оказывается, начинали делать не только при коллективизации, но... Глашатый, ты, оказывается, про своего дедушку ничего не знал, дивень. Оказывается, вот такой дедушка у тебя был, вообще знаменитый человек. Льву Толстому письма писали. Интеллигенция Якутии, якутской молодежи. И там еще, главное, сохранились письма вот эти 1905 года, революционные, когда эти события происходили в Москве. И он своему отцу пишет. И главное, стиль такой интересный, милостивый вы, дорогой мой отец и так далее. Вот так обращается. Эти письма сохранились? Сохранились. Наши дети учились в Москве, и дочка и сын. Я им посылала. И как раз события там тоже происходили в 90-е годы же в Москве. Я говорю, ваш прадедушка тоже на эти события тоже попадал. Федор Маркович Олугар 1905 сыллаққа сүрүйбіт сұруғын үтчаттара ура сылдаллар. Нучалы олы сүшігейдік сүрүйеребіт. Дойдутун сонуннарын сүрүйбіт, оны кытта Москва коракка болбыт 1905 сыллағы долгуюлартан жексинерин биллербіт. Онна сірәқті ақтық сылжарыгар көрдөспіт. Бу бәрт биллер қартысқа.
Тыһынча 912 сыл атыржа хыйын сүрбе 5 күнүгер Жокускай кора думатын жетигер сақы обылахын инородецтарын Романовтар династиялары 300 сыллақ үбілейін көрсі, онны кыттыны ыларга білімнені сиеха ахылы бұта. Сиеске председателінен бағлай-бағалыс Никиперап талылы бұта. Сиес делегаттерін ихигер мәға аластан Федор Маркович Слепцов кытты бұта. Кені үйе бәхесерәкке ортатугар турар. Съездили в Битайдах, родовой их дом там стоит. И там хотят музей 19 века открыть. Валентин Михайлович, ол кино қото тух киеді. Валентин Михайлович Москва төрәбіт кейбет. Гошағата, мен кене хайырға тақсар бар, екі зота кадр тойыны бол. Әме барыстой кей болбата қабет. Қағын өйбеді? Сәтті он ағысылла қабет. 6-10 сағын толым бар. Сәрі күттіллаға ме. Бұл ұқтығынче 906-10 сыллақтарға дача сақсырыятшылары Семен Петрович Данилов барыр, Василий Васильевич Алексеев, его преподавателя, Амматчигая, он болот Батур, он букытыга Валентин Михайлович Слепцов. Гоша это была на Литвинцева дед, тогда тата, он эти Платон Аюнский аймагавит, Платон Аюнский мигнер хылып пыта девите, тайм девите до. Он эти мордина второй махтарабит. Только кини тулай халбы панна. Это баре маматын Хрисам Хартската барете. Бу Хартска Хрисам пи Литвинцев Гоша эхете. Ол кынан баран бу Хрисам пи Литвинцев тохнан тогда билбет пит. Тога дейте кане Гоша мамата эрде тулай халбы дете. Оны тогда капсябет ете. Гоша мамата кырын уақта, ол кынан баран ағата хүн кейін әбітәйі. Бұл түй әкәді бәстәқ, түй сағалақ кені ағата. Бұл манна шын бірін біріне қатысқы бар. Бұл тұрады. Евдокия Константиновна Гоголева. Жила и умерла у них. Илахтарин қатысқы бар, бұл Гоша братыр. Дорогому Мишутке, на память с самыми добрыми пожеланиями тетя Дуся. 80 лет. Үйәхәк тыбыт сурук путугар Федор Маркович дойдутун сонунун суруярыгар қанны кәрі Семен Сивцевтен айма хоғы Кирилле Давыдович Спиридонов таққа олар орын суруяр. Бұл ұял қахан әрі дуняла қалампа уруларын тәребіттері. Онон Марковистар берке билер боланнар дуня кәлін кini ытчаттаргар Слепцовтарга олар бута болуду. Помню, все время она у нас была. У вас жила дуй, бетер просто Жила. приходить? У нее комната своя там была. По-юнски там большие квартиры, ну, просторные комнаты. Тыһынча ағыз 106 сыллар деки алдан майя өрүстер кытылларынан аттакылары ыталабыттар. Ол жон келен олықсуйбыт бир селенелерин Сибетей бөтір онна Байбал аттарынан Петропавловская ден аттабыттар. 1871 года же у нас, в котором скопцы жили. Вот, один дом сохранился. И дом купца Филиппова сохранился. Сейчас его по ошибке домом купца Галибарова считают. Но дом купца Галибарова, мой отец-то здесь местный же. И поэтому мой отец хорошо помнил, что дом купца Галибарова сожгли в 30-е годы. На самом деле это был купец Филиппиус, очень известный. Он жил в Нелькане и Ваяне, в основном базировался. А тут у него просто тут торговая точка, как бы база была. Был купцом первой гильдии. Галибаров-то у нас не был купцом первой гильдии. А тут Филиппов был купцом первой гильдии. Сахо-американская торговля в то время, факторий, он там то ли инициатором был, то ли большое активное участие в нем принимал. Пилипа патыгыт тиллерете. Это пилипа патыгыт диете ден. Он это пилипа патыгыт барахот тарайн диллерете. Дигнянын боланы Филиппеус денебит. Окон масахалы хаңара никебит. Галибара пуллану студианнара гошын кытты билгеремит. Гумар. Кини монтон төрүттахы битеме ол Галибараптар студианнар. Филиппеус диетин эти мағын северде мағын тұрды. Онтон мен боланы төрдім бұл маннаға лоқтауғылар. Ағам бұл манна чугас бұл маса яқтен бар. Білім аэропорт тұрар сире.
итинне өтөктөрөн наваллай. Масаяк. Петропавловский аттыкылар оңорбуттар дейлер. Ол күнүмнү төгүрүччү жоннор олордоктор дем бир. Масаяк оны ти белектин көл бар мана. Билүүкө ден аттылар аны. Дине оланы белектин бала. Дине ата. Төрүттөрүм өтөктөр ти белек. Мантан 4 километр даксыр. Оны ти масаяк ти билин аэропорт болон турарсыр. Катарган. Оны толан. Ити аттарнын көрдөкө сакалы аттар. Онон мен агам буланы бәтин томхунан катара акпат эте. Онун нар сүйүйте олар буттар. Оны 17 сүйя калбиттер курдук. Мен агам көпсәнне дойдуттан. Ханны дойду бите олды билбеппи. Андрей денки. Онтан ти архивка хахан көрбүтүм тоңустар клубала папа Андрей ден бар бит. Оны терете 9 оюкта атеди. Касаласай оюктурун сүйүтүн көрдөрө боллади. Оны кол бреме Onu bollanın yüçeler kaynır 9 ayakta on sultur balıktır hadi. İnekinin onun dokument var bit. За прелюбодеяние Попова Андрея ден Цуркта. Кенеки болланы ағам өтерте гражданский шлей сағана. Алексей Алексеевичтен последний манна кулубала Попов. Олық ұчаттарын қаннады күттігіман ден. Бояр бит. Onu kini bari tıktıllar, o bastıllar ete, isterler ete kini tılın den. Iraqtağıttın medallah dedir. Sovetski birime tüyeske oğanlar, öte Timofey Stepanov den. Sovet председателі, korakka den atılamayın. Manna kabis, oto xayıgın barıqıt debit. İnnekan ol medalin soğukmuttar. Алексей Алексеевич ол последний манна клуба. Бар номақ полу де ханабытып, онтон архивка мега қахан көрдәппіне документтер бағалар бит. Өші даже сурук бар бит. Манна школа астараркына. Ол бреме тоңыстар сақалар инародистар. Ленародцев школа открыли. Тебески подпись табыттар. Онна бұл клубалары болдан ол Алексей Поповтин бар бит. Номақ полботақ бит, күчік клубалар бит, бит ханабыт. Қос-қосы. Ол бреме уже школа бопрохын турсарлары биттемин. Антон родной Александр Попов был. Александр Алексеевич. Отцолардаха асбар Поповын элледи. Жете как раз бу манна бу рядом турпут. Который биттер ол булыргы ден. Толаңга аклат тенсил бар. Олонно акладка нючалы аклатта дей туттуптар. Олим бола ол сирбили ким бүгүнгәллинен аклат тен аттына жыр. Дине лах уже делери де хок боллады. Аны болан ол месеттен ата кагбыт аклат тен. Ол сирге көмүс насиделик булбут этилери украшение. Эти Пермякова жинеде якыннала. Эти оглар школа голары. Эти бапоптар тектартан боллубут тен. Onun гражданский серисағаны күттіман дейбеттерін дүнен бір ол митре ден ол боллағына сен бір сиен болар. Ол Алексей Алексеевичка күтті бұд. Қайларға? Артемьевчик бол бұд. Конфедералистар деке бол бұд. Оны ғыстау ұтылы бұд. Сүйбәғі сыллаға. Бұл боллағына ағам. Ем ұбайын күтті, оны бұл алтыдағы сыллаға репрессия бар бұд. Бұратын күтті. Bu brata otudağı sıllaha jonlar xobotçulan xaygı gıdalır. Atlasıp Vladimir Nikitich informatsiyasının seriga baran elipti. O ata xayıttan bara seriga batdaydı. Bu xaygı ola toxa barar. Kolomski konslagi. Xobotçulan gıdaldı. Spekülasya den. Ana olan ağamı bitinden toxta spekülasya da hoq. Toğayda xına olanı bir turda den ola bittir kolxoska. Барбутер бурдугунан бербиттередир. Кени туруда диенин болашы белехеммит тамыяққа атасас бүттір. Прокурор болланы спекуляция ден қайғы тамер. Кенеке ағабыттан көрдөс бітеді. Бұрасты күн сотру төнне дихан абытым дир. Оннякынан төнне бәтеді. Бұраты қонағы ден. Қонасы ден. Брат, ағам брат. Снимался в 1932 году. Прокопьев Иннокентий Николаевич и Степанов Михаил Иннокентьевич. Ем әжейін күтті, амма бар бұт әжейін күтті. Амма әрке бар бұт әжейін күтті болырым. Ем онны 9 астық.
Бу сүлбе ағысылла хартыск. Манна Петропавловская түспит хартыскыда. Ем төрді болланы жудалар. Жуда болланы второй женский наследтен аттыныр. Әжәнлер болланы әренкелер. Амурская областын кәлбиттер. Әме қасуя кәлбиттер біті болы білбәтім. Сәләтиттер төрді. Сәләтиттерім болы гражданский сериге үксе пипиләйіптікі болбыттыр. Онтан мен әм болланы ол бремя олар батақ жудаға. Аян солар олар бұд. Эти суардақ денсігге. Аян солын обслуживайды аннар ат тұталар боллады. Онын қамныстаннақ сенен олар доқтарады. Онын болланы сен бір ол қабылылар. Сүлбе төт сыллағы туаққа кені күтті батақ. Ол күні бұлын сүлбе ғысыллағы бары сілләтеттерін репрессиялылар. Кені но қабылынан иджі бар бұттыр. Аға материнен сылап кырытыр бар иджі біттер. 5 сылға. Ебіттің етауын ем болан әтір бәппін 9 саста әтім дер. Нәбем көпсерінен 30 сыллардағы брюшной типтен өлбіт, сұруға кәлбіт, строительство Беломор канала. Оның сылап кырытыттан чугас болады. Оның кырға бұруйдақтары Беломор каналы тұтуторыны қалбыт. Әхем, кәннеке бұйыдды әбітім, тоқты бұруйы оқыт. Сәләтін байбал, Артемип тики болан, жоннора гитациялауд. Ол хем болланы Сәләтін байбалы ола Михаил тутар, күлі жүркені қораққа жүр. Суд тоқтары еннектері деген абыты олар, оны ола ұталары ұрақтақ суд. Михаил болланы қайтары анилақ, бұрыдақ ұдық болан қалар. Михаил бол ол біреме наркомзиум председатель болан жүбітті. Үләтіттен оны ұғылар. Иннекінен бұрыдақ ұдық болан қалар. Биағата ұтылды бұтын хен. Ол хен болланы кәнеке кендер Москва баралдар. Күджі. Братын Гришаны күтті. Мен ем ол двоюродный байдара болалар. Москва тиеннер, анатар метрострой как раз сағаланар. Аны метростройға жеңнәқ пролетарийдарға күтті бұққамын пролетарским духом типа я. Нүчіл ғыриялдар ғыттар. Метростройға нөләлі жер Михаил. Пухаптен журналисткин көссен оны интервьюлан иннен. Кені тұғының үшей бай статья ұрый бұд еті. Сәрі бол бұтын кында Михаил добровольцем уходит на фронт. И там в 1941 году погиб. А Гриша было вернулся и от последствий ранения умер. Гриша картскада бар. Вот от того села картскада. Бибба себе лягчен. Рафага битерем баран. Политехнический институт экономический факультетом битерер. Бұл ем убая хабрыз. От төрден 5 сылға қалбиті. Миша болылар. Бұл болланы Гриша. Бұл от того сылға картска город Москва ден. Сәләтин Григорий закончил Иркутский РАФАК, потом Московский политехнический институт, работал старшим экономистом в Моссовете, умер от последствий ранения в 1956 году. С музея приезжали, интересовались Сәләтиным Михаилом, потому что он был проводником и переводчиком у Васильева. Ну, этнограф-то Васильева. Эбәмел кәпсилеті. Хабырыз, он төттәк ол Суруксуттабыта Васильевкаде. Он то-то каджигибит. Говорит, Мирошниченко, председателем сельсовета здесь был. И, говорит, привел мне 2 мальчиков, тунгусов, грамотных. Говорит, вот Гаврила и Мишу. Гаврила он отправил по маю, а Михаила он взял с собой туда, в Кюбцы, вот, в Жуду, в Жанцах. Там много фотографий он сделал. Тыгынча 900 сүрбә алта сыллаққа амматтан төріттәқ этнограф Виктор Васильев Саха Республикатын салалтатыттан научный экспедицияға кыттарға ыңыры тутан алдан мая өрістері кыя, онна аян охоскай берегін, деке олорор тоңыстар олоқторын үйретерге 2 сыл тұқары экспедицияға сылдер. Мигин бедица чоқ болан иккебем кырдықтырады. Люксәсі мәхкімден. Бұ бар әбем, ем тайым. Отут алтағылла қартысқа.
Алексеевич Булланы Салятин Александр Евграфовна де. Фюдах таңарахыт бай ете. Улахан бай таңара бәттірете бар ете. Бәргәһеләммит иконам дирете. Таңсаңы таңара жүхіне бар ете. Онтуған үшіге бай ете тоқ күрдік. Жағы күрдік. Хиджатым басякай қалыр. Оны кейіні батыға жем көрі күрдік ете. Футтанар етім. Әбәм амма бар бұта уақын күйер. Оны оланы атын әбәм көрбіті Канина Прасковья Дмитриевна. Прасковья Дмитриевна әме таңырағыт болу. Ол кынан бірін таңыра өңерін көрбәті. Кені меха рағыны қартыналар көрдірер еті. Репродукциялар бар етілері. Істенетер бұлырғы рухы жұттар кейінлері. Оны үшіге бай. Нар оны көрітелер етім. Оны боланы кені Огонёктен журналтын қартыналар мұнер еті. Оны нар меха көрдірер еті. Иннекынан улаханлык туохту сайыннар баханнаты мигит. Оно кандики мен уже школа лили джаман малая Третьяковка ден кружок литературы. Күпке. Оно репродукциялар бун кадр художниктар станы капсиретин. Оголорга Бурятский педагогический институт. Сәттен 4 жылда хаптербит. Антон лиләбитим вообще сәттен жылдақтан лиләтәмди. Иннекынан 4-5 жыл лиләм барын пенсия тақсуды. 6-5 саспыр. Уже егейін кирбитін кынна. Олыққа, оны үйлерге хотчаты. Бихи манна үйлер биде 8-летний школа. Онтан средний бола бұд. Онно средний болар бар болдан оғыларым чөй байтық вереқі киреллер. Школаны бітер біте оғылар. Оны оланы тебе тоғыде сақын институттар, арағаны институттар требованиялар тұстуспа. Оны заочно вереттеребін, эти подготовительный курстарға. Холобрайте космофизика институттары верен дальшилерді Красноярскага. Оны ми курс бар, егукене ми курс бар. Оны физико-технический туаха Москвадағы ми бәлері подготовительный курстақтар. Иннекынан оннық неманан вереттер әріттам де. Онды бұл еге келер. Еге келер, қайттары құсанбай. Бастан арбаттар базовый профильный ден. Барта бир. Оны математиканың туттар батағын аттестаты ваққалық құлдық. Экзаменға қуанық туттар дақтарына ән квалификациялар намтыр құлдық. Иннекынан егенер өр қаппытым. Илин Сибирь генерал-губернаторы граф Игнатьев Алексей Павлович тыгынча ағы сүз 16 сыллақ отыйгар сақы обалығығар келе сылдыбыта. Генерал-губернатор өрүхүнен келен намулуғығар тоқтабыд. Онна улахан көрсүхі болбуд, үрдік соулағы ұға-қыған сақалы алған көрсүбіттер. Онтан беттәк итесер граф береге ден аттаммыд. Ити акколорор маны жақтар граф Тылбашыта, кини аттыгар Никифоров Маннеттақ, илин қаңалас клубата Лепчиков, онна мәңе улуғын сес бая Федор Маркович тураллар. Жадоғыттар, Нина Николаевна онна Георгий Валентинович Слепцовтар дейлерігер ұянан тұрар бұлырғы қартысқалар нөңі бастықы кепсәммет етіннік. Омос көрдіққа бұлырғы қартысқалар сыттығын сымардығын дүхіннің бодалуын ататтар. Онтан қартысқаларынан сиддетен қахан кейрен бардаққа ұрыққыбыт тұғынан дикті умсуғытулақ, керақсабиллақ кепсән тақсан келер. Маннық сәхін бұқа келін да салғанара болу. Төрді уғу сәңәрі, біле сатағын, бейгі мұқпыт бір үтіе өріте әбәт.